yote yawezekana kwa imani, yote yawezekana kwa imani, kwa imani. Oh, yote yawezekana kwa imani, yote yawezekana kwa imani. Indwi yaravuze ngo abanyashidoti babonye ibibaye bico baravugana bati isanduku y'Imana y'Abisirayeli ikaguye muri twebwe umururatsi. Haleluya. Babonye ibyago bibaye ibyago baribwiranya bati amina. Kubw'ibyo rero niba dutangiye kurwara ibihute bajya abagabo biraramiye ari isanduku gusa idutetse ibihute. Haleluya. Ntitwaguma turabazwa, reka dukore umugambi wo gusubiza isanduku yabo isubira iwabo kugira ngo turuhuke. Imana ishimwe ibyo bakunyaze bizogaruka mu izina rya Yesu. Si wowe uzona birombera, wewe urazi ko byagiye, ariko umugabo ukorera azobikugarukanira mu izina rya Yesu. Ibyo Imana yavuganye nawe ntabwo bitsinda, bizogushikako. Imana ishimwe. Haleluya. Reka kugira ubwoba ngo ibyawe birarangiye. Haleluya. Amen. Chuki ya nini? Fitna ya nini? Bwana sifiwe. Abantu bubu Imana ishimwe. Nibariko baribuka aho bagiye barava naho bagiye barakera. Reka nkubwire ngo amena. Haleluya. Ibyiza umuntu yagukoreye usubyandikisha ikaramu idafudika, ariko ibibi bagukoreye uzabyandike ku musenyi amazi atembaga irihite rifutwa. Sijui unanielewa? Urazi impamvu? Amena. Abantu benshi baribagira icyiza bakoreye bakaguma bibukira ibi gusa, ariko rero ijuru rigira rihindure. Nubwo bagukoreye ibibi baba babakoreye ibyiza, ibyawe nazo bikuzanira, ibyawe bizogushikako, ibyawe ntibizashira, ijuru riri kumwe nawe. Amen. Cyane ukibuka umuntu yagukoreye icyiza aho abandi bataserutse, wowe akaseruka. Nubwo yagutukira mu barabara uzaceceke, wibuke icyiza kimwe yagutabayemo. Bandi bose bananiwe, bandi bose bagize gute, bananiwe. Amen. Kuri shari, kuri zigo, uko kwangana uvuga naka umuremera ibinyoma. Reka mubwire ngo nubwo byaba ari ukuri, nta tangazo yaguhaye gutangaza. Amen. Ushobora kuvuga byo ariko nta kiraka yaguhaye, uri kuriyokorera mukabaka. Amen. Abantu benshi twishwe n'izigo, ridutera imbere kubera izigo. Niba umuntu umwe asamutse wiyumvira ko abimaze, ibyo mu isi ntibishira. No. Ibyawe bizoguma ari ibyawe. Amen. Ibyawe bizoguma ari ibyawe.
asifiwe. Mugume mu mwuka. Abadayimoni bararakaye b'ingwara ariko barafatwa mu izina rya Yesu. Jya wibuka icyiza. Haleluya. Haleluya. Twibutse amajoro twabonaga utaributse. Twibutse gitondo twabonaga ari imbere. Twibutse aho wavuye. Subira inyuma umutima we ntiwibagire. Umuntu yakugaburiye wagusoje ariko uyu munsi kumva wamusebya, uyu munsi kumva wamuvugurura bimusanzwe, ariko reka mubwire nicyo gihe cyo kwigarura ugati Imana ndibutse narameje uyu muntu urikundagirira nabi. Hari igihe yanoraguye abandi basimuye, hari igihe yambaye hafi abandi bantaye. Mana ngirira imbabazi kuko narahemutse. Ubwira Imana ikugirira imbabazi kuko warahemukiye uwakugiriye neza. Haleluya. Haleluya. Ntukavuge nabi ko umuntu yakugiriye neza. Ntugacokore umuntu yakugiriye neza. Nubwo wumvise bikudunduriwe. Tanzania bashobora kugendana imyaka 10 utazi ko ibyo bamuvuza abizi. Wowe nyine ubwawe ukisesa. Amen. Kandi nta niziga bibonamo, kuko nimba umuntu akubwaye akagusuzugura si wakubeshejeho, kandi naziriye umugisha wawe ngo nukagusuzuguye. Inzira y'uguhezagirwa nica muri sari wabo. Inzira y'uwawe kuhezagirwa no kwizera kwawe. Amen. 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 Abafilisitiya mu kwiba hari abariko bakwiba inyenyeri. Harimo abantu bakwiba inyenyeri musenga hamwe, bakwibisha inyenyeri. Bwira Imana ati Imana ndagomba ngo inyenyeri yanjye yake gusuka uko yahora yaka. Bivuga byatureye ati Imana inyenyeri yanjye yake uko yahora gusuka yake cyane. Kandi Imana iguhuze n'umuntu yoshobora kuguserukira mu gihe cyaho ugize ibibazo. Sinzi ko umuntu ntahuye neza. Imana iguhuze n'umugenzi ushobora kugira akabazo akitambika akavuga ngo njyewe nditambitse, njyewe nditambitse. Hari n'abandi mwoba abagenzi uhuye n'ikibazo akaba ari bo wongereza ikibazo. Unanielewa? Wa muntu umubwira ati tujane umerekeze kwa chef de zone. Ngo ya ntabyo menyereye jewe, ngo nitinyira jewe, ariko mu munezero akaba uwa mbere. Imana ikurinde izo ndyarya. Vugira cyane ngo amen. Amen. Vugira kandi ngo amen. Amen. Wongere ngo amen. Amen. Uzamura ati amen. Tugire kutya. Vuga ngo ndagukiwe. Vuga ngo ndateye imbere. Vuga ngo ndagera kure. Ngami. Zamurikira uvuge ngo jewe. Udasanzwe. Yuzuye imbaraga. Simana. Ndagera kure. Simana bese. Shadraka, Meshaki, Abedinego bari mu kigeragezo. Reka mubwire ngo umuriro uzozimya urundi muriro. Sinzi ko yumvise. Umuriro ugiye kuzimya niki? Hari umuntu yavyumvise ngaha. Washobora kuzamura ikiganza niba wavyumvise. Navuze ngo umuriro urazimya n'urundi muriro. Navuze ngo umuriro
umwami Nebukadineza yubaka igicaniro cyo mwitanure. Baravuga ngo abo basore batatu ni ngombwa tubacanire iki umuriro. Baribagira ko Kristo agendera mu muriro. Ala basana. Haleluya. Haleluya. Umurira abafilisitiya bagucaniye birahindutse nibo bambwiyemo. Umurira abafilisitiya bagucaniye birahindutse nibo bambwiyemo. Haleluya. Bashandira kibaravuga ngo twebwe niturinda kuvuga n'icyo tuvuga. Oya urugamba uri kuragwana n'ucece kugasenga ni ina mugenzi wati. Haleluya. Kwa amasengesho yawe n'uguceceka kwawe bizotuma imigambi ya Satani yose imaramara. Baragira bavuga ngo twebwe ntabwo turinda kubica tukwishuye. Nta n'imbaraga tubize gute? Hamwe cyoba cyiza dutware hakiri. Ukwagiriza ibintu nuzo wishurane nawe. None ariko bakubwiye ayo makuru ari ayo nyene sinina ukwisigura. Menya ivyo nyene ariko ijuru hari iki ari Imana izokuganira kandi kuvugira bigende neza. Nusigurira umuntu ariko arakwagiriza ikintu nta n'icyo azokumva. Umva niba ari uko ubizi amahoro menshi. Menya ivyo ariko ico nzi utuceceka. Muri uko guceceka tuja amasengesho bita hano jewe ngaha mfise. Niba udafise diplome yo ngaha je ngaha ndakwese ngaha hariho diplome yo kuvuga kwiga cyose ndasenga na saa 10 nari ngaha niko ndasenga. Haleluya. Aho uri kuragona wetwa cyumba nigazo talala. Niyo mpamvu wageze muri iki kibanza komera amashitati. Haleluya. Biya imbwira ngo barababoha erega nubwo bakumboshi nubwo akakagira gaturiki arahumva makuru ukumva zererengemo sibyo. Ariko Imana abari gutesha nibo bagira bahure n'umurimo. Barashwana ikigira gute koko asiragira gute barose. Amen. Haleluya. Barabajana mu itanura ry'iki cy'umuriro uhinda. Bwira mugenzi wangu uhinda.
hari amakuru agucirege ukumva umenga no gusenga wo bihagarika, ariko muri ayo makuru nyene niho igisubizo cyawe kiri. Ayo makuru nyene Imana ibasubize. Amen. Amen. Bibiliya ngo babatwaye mwitanure, abari bababoshe babagumije. Bibiliya ngo indimi z'umuriro, indimi z'iki, indimi z'iki ngo zifata abari inyuma zireka abari imbere baboshwe, zicagagura minyororo. Noneho ngo zifata abari inyuma bababoshe. Bisobanurwa ngo utagusumye gusenga ntagutere iki. Amen. Amen. Urazi ko bazoza kukugurana ugiye bavuga ko ataco wo kwimarira. Sijuna leo bagiye kuza kukugurana ugiye bavuze ngo haleluya, Haleluya. Chovamwo nachumaze uja nachamase uja yokuriki, ariko ako kajambo niko katumyoheza gikwa. Ako kajambo yo batakavuga niwari kwimarira icugezeko, niwari kugishikako, ariko kubwo babisuzuguye niyo mpamvu ije kuguhagurutsa Imana. Amen. Amen. Imana irakomeye. Ejo navuze ngo umuhungu wa mama mdogo namuhanuriye ngati we ugiye kurira indege Imana izo guhindura ubuzima. Ejo niho yuriye indege. Ariko ikindi Imana ivuga kiratinda ariko kigashika. Noneho narimo ndakamera ndereka umuntu video ari muri Amerika, ndamwereka ngaha nzabona nawe nungikiye amafoto ba ukuntu baje kumwakira ari kumwe n'abazungu. Mashallah nagiye. Haleluya. Ataranyandikira ati narashitse kandi meze neza. Baragadoze. Reka mubwire ngo Imana igiye kukwibuka mu bantu bagusuzuguye, Imana igiye kuguhagurutsa, Imana igiye kukwibukira kugira cyane ngo haleluya. Imana ibindi no kubesha masayona Imana yose niyo biteka indura amateka abantu nabo bahindura kurera Haleluya. Kurira indege biraryoshe. Hari akantu kubwira mugenzi wati kabijya. Bande bamaze kurira indege ga. Abantu babituze rega nimwe byeso ngirineza abantu babiri. Kajya kantu ni karyoshe ku kibuga cy'indege. Kararyoshe. Kararyoshe. Cyane gose umva wucujwe. Alosia. Imana igutambagize nawe bisina. Ejo nabwiye abantu bo muhenda babwiye atubiriza pasiporo yanjye ngira ndayirondere vuba byihuta, nzafuma njya Dar es Salaam kurya ikirori ngiye gukoresha igikorane ariko ngene n'indege. Haleluya. 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 Bande tuzojana tugiye n'indege. Bande bitabiye ko tuzojana. Nabwiye Imana muri iri soro ndayibwira ngo pasiporo niboneka amabasi nazo sura kuduhisha ngo saratoka ngo haje kigoma. No. Haleluya. Ni kupanda ndege. Avion. Mungu wa Petit Frere yanteye amero ari kumwe n'abazungu ku kibuga cy'indege bageze Dubai.
Bona kila mugenzi wangu yego bra anja tubona kuri Facebook na YouTube ku ma televiziyo tubona menga reka mubwire ko Imana yagushikana kaya kantu karanyo igihugu reka mubwire nubwo vayo uvuye mu gikorano uvuyeyo baje gutegera haje baravuga ati umuntu ntakopapa kubera amavuta Imana ibaha amavuta namwe muzi habonetse babiri turakiriye nk'abantu 50 bazozorera Omba niba warasenze ugiye kwishuka ariko niba wasenze mu bujyajya muzishugwa Imana iragomba ngo ureke icyaha komeze mwizina amina nitukivange n'ibyiza kuko iyi si izashirana nabyo turondera ubwami wica nakongere kwica uroga nasubire kuroga usambana ntasubire ubaregwa ntasubire ariko abantu baborerwa mu misho ngaha nimuze mumpasi bivuga ngo urabikora nkahora ukibaza ngo nkanye nawe nubwo nawe ndi kumwe nawe ku kabare ijuru rirazi kunywa mu misho arye mwibaza ibiyeri nivyo bivyibusha reka mubwire ngo bizaguhindura umurazi kandi uzokonda uwo miri atanu umuntu azofasha Imana niyo ivyibusha umuntu Imana niyo ihindurira ubuzima umuntu mugenda mubunda burya bunzu babwita gute upayote ubundi manza kurate irahari haleluya ndabeko pastor yo bari ngaha ndabeko mwarimu yo bari ngaha yaje kwambera ukabunda ukaba ku Kristo n'umwe hari umaze go kaca wunjegera chokera haleluya ari system rero bakora muri iyi minsi ariko wibuke amajoro babonaga utari buce wibuke na cya gitondo ari buke aho wavuye usubiza amaso inyuma umutima we imibagire iyaba wari uzi icyo Imana yagukoreye naho yagukuye ubusutwa ni wowe mubwigi wari guca bugufi ugashimira Imana yaguhaye akazi wari guca bugufi ugashimira Imana yaguhaye kwambara wari guca bugufi ugashimira Imana yaguhaye gufungura si wewe ni Kristo muri wewe yabikoze amen none ko ataco mungira ikeke twayiriye uribaza ndavuga ukuri mwizina ariko Imana iragomba ngo dukizwe none ndakubaze uriko fomo kubita ndakubona nati nangora jewe sindakubuza piga none ukuranyegera mu nyuma ati salina lasanga izo pepo zo banza abadayimoni sada gukubita woni mbunwa kubita uze wisenga rusoroka mugapana kwiyoberanya ko ikivuruvu nico kigira gute ihinduka niba duhuye nambaye uko kiragerageza uburyo kiza kumera uko sibyo none amen hari abantu rero bacenzwe kukwiyoroshya
kwigobeka ko y'ikivuruvu. Imana ikurinda abo bantu mu izina rya Yesu. Uza kubona gute n'umuntu atahora agutweruka atangura kumara twegereza konye ucumenya ko ari ikintu cyabaye. Ngiye gusenga Imana mutazi ndahinga. Imana yanjye irahari. Zasenga mutangure kuzitapa. Muce mutangura kwivuga zari inzoka yazimwe Eriki ari umuririmbyi yazimwe Eriki ari umukozi w'Imana yazimwe Eriki ari umunyeshezi manzi gukumbagaza kureke zikudode zimusune kwibamazi ndakurekure bamwe bafata zo babwira ati mwihende